talaflava ai o tala I VAIFANUA mai Samoa I le nei fo e salulu. Ele atua sei tūlana whaatautu I ai le lua se fuluta sita avale le malo I lana loto ai vai mea I le tai au le salulu le lona sfulua Novema. O le tele lava o ta avale I ai whaale tonu ma sa whaelo manino lava ele li ofisan whaafoea le whaatautu. O ta avale au fia I piki apu double cap na whaongai mtanga luenga o tupe, tanga luenga o leo leo, tanga luenga o whaamsinonga, whaatu angam whainga whaiva, male soifua maloloina. Peta ina mai tawina, le whaifi loyo le awhaipi, sinisi matangata o ainga sa wha amoe moe. E maua ta avale I se tau lalata I le tau o lo aluai. Aile I mawhai ona wha amaliaina nāma na onga talu, le si I tai o peti. E pe o le piki apu double cap, na amata lua li maafe TALA, ai tau liane, wo o ile fa se fulu li maafe. O le ta avale la vea o le luafe se fulu ono na amata le se fulu faafe, ai tau liane wo o le lufa se fulu luafe. O le van na amata le se fulu faafe, ai tau liane wo tolu se fulu ono afe. O le spiki apu double cap na amata le lua luafe, ai tau liane wo tolu se fulu fitu afe. Mawha awa wai lava, se ia o lava ina tau lia umata avale lua sultasi. Ma avatu le lua I tula e tangata na maan malo e tutongi, ma toso ese ai lava, ala tau ta vale a o le itaina le wha I le fiafi. O wha umi ai nei o nai loa tonu le taunu unga o le tangi a le sui tau vale I tu malo whale alili tasi. Ele imanuia le palota le fionga tui loma lan selota la meko. Pasanga le whaipulo lo nai tu malo o mea ai nei masui pa le mia. Te lupe po muli nuku o ne semo. Talu ua iai le mana onga o le vaeng wha upufa I le HRPP e fia wha pi atu le la tau fo I tu wha sanga I le sui pa le mia. O le namana onga wa batuai le avanua le whaamsinonga. I lo ia o tu lai mo le HRPP e whaurua tuai tā penanga wha pena foi mo le tu o le sui pāle mia o tu lai ia I lo ia. Ia maunga Precious Chang ma Mira Lui e talia tuai I le talo sanga. E ui wa ngia sa malia ngai whaui I tu o le tangi wha sanga le sui pāle mia. O le whaamsinonga leo le solua ana nafi na whailo ai o le tama ita I lo ia le fionga una sa uni sa polu. Ua tu lai ia nei mo le tu tangi tui loma. Ina ua wha se esele loia ia Alex Sua, mai le wha awa wino mta upo le tutangi, ma avatua I le wha msino sili Chief Justice Perese, le avanoa, e wha masino ina ai le talo sanga le HRPP I le aso tofi nei, o atai au le asu tolo Novema, o lo tula I le sunga whai malo Matthew le misio, mo Francis Ainuu. Elena o le tumalo sa fata leo lo mana o le se fulu miliona TALA, mai a New Zealand. O si umule si tu malo u whapepa ne fo ia fianga o lo lato ngata I fale, mai le wa so e New Zealand. E o mai neolo o ta atia I pea, I le aliti tai ngata iane o nai tu malo, talu mai o ke topol tau sanga taluai. Ele ima wasta tu wa wano al minstau tupe. Ai sa wha amanino ele fionga mulpola analo sa ale molio o. Ina ua fisilingia le talamua o lo o yaile komitinga lue le malo. Ai o lo o whaatali fo I le malo Samoa, ile ripoti mai le malo New Zealand. Whaatau, ile fuafuanga e whai ile atingi waa. Ai, ina ua mai an pasial paketi, sa matau tā pai lo le komiti, sa ngafa ina ua tūla I me whawhitau le nei. O le komiti lea te te whono ai le ofisi le tatou ta ngaluenga o ngaluenga. E iei ma le ofisi le tatou e mena I posisi o manga. Ia ma le mta ngaluenga o ngaluenga, ma le Strauss. E matele o isi tatou mta ngaluenga iei tono komiti lea. Ia, o lea sa amia le sa amia le cabinet. Ia, mau o atu e mai foi se update le cabinet le tūlanga lava lea ona o lea o pasia tala tupi. 10 miliona. Sa o atu ai ma lato polasia. Ua mai ona vatu li poche Strauss. Ia Malaysia foi li poche le tanga lwenga. Tūlanga lava ia leo telema. Ai ai li poti pisilion ta ua lona tolu. O loo whaatali nei o loo ngā lulue foi atono se whalaputonga mai New Zealand. E a foi e tā ua la li poti le mai o io ai le vituna inga le tūlanga. Pe te tau ona abe ese le ba. A le alo na tau e abe ese ai. Ia pe tu foi le va ai o demolish. Ia ona ave ese la ia. Pe whaangoto le va. Ta wala li poti le ele I maua mai. Ai o leo wai ai le auta singa fo I ma le whamao ni ngā
ale inga fono ale kapeneta ole toi a mai se update ale committee lea pe a ole tai me o mai li poti lea lona lua o vaenga ole au ta singa le kapeneta ole wa yes full miliona fa matu fo ina le committee lea e tolu vaenga tawon ba ai ele fa matu ina was full miliona ya e mauti noa e anga e compensation o no o mama ai nga na fia tolu la ni vai mo pe tu sa o ai le tu malo e fa so mo lona lua pe tu office independent consultant ko ina le fatino le ia polon tol fo fatino malo payout e fu la fa mo ai ina ia mfai na o fa manianga i o lo afia so te milal ne lo tatia ia la fo mo se fa tali le la fo le lipoti le mai a New Zealand lona lua fa tali le update al committee ta ole au nga fo ile na ole o mai a tafito ala o ya ale tu malo sa sata le foi sa fio mai le fio ngal pai pule ya tu ya mal pai ia le tu malo o le sa o mai ya fo i momoli mai fo ile la to fo ia mana o ia fa matu watu 1 milion na e fa soa la to e fua la i ye umana fia ia male vaenga o le tu malo na fia so le foi la tatia mai o le foi la fa se ia li potia anga i ol mato committee nga lu le e ia se taimi ma se la ola ia fa so foi la ia so committee ia mata pena tuai ia le tali lunga le kapenet le peio le ole au te lenga la le na ole o mai ale a safata le tu malo safata ai o lo o ta pena fo lo nga lu fo ia le committee le e il committee nga lu le ina ia mafai on ta pena peseli potil tu langa la le assessment ia ole a fai na le ngata fai le ko la pesa o fai lo se fulu fa miliona le taimi le nei ia ai pe nga e me shai le total cost ina ia mafai e foi ai ia le tanto nunga ia ele umai ia fa manianga awai le ngata tilo mua o fa manianga o na fia lona lua o le toi fa fo i ngata i fale ale tu malo le tu langa ia male tilo la pe how far o le ale umi le lumana i sutau sama le te leo le afianga le o le ngata i fale le o le tu malo so ele fa ngofia le mtau au se mtau po pe fa awau pe fa tsa noina mal tau fo ile tu langa le wa i mai ia no mai tu malo o mai le malo ia e fia ngai le malo Samoa ma le malo New Zealand ia ai o uma vai nga malipoti ma la to fo isa ili linga tonu lava no fa lo to fale ale tu malo au mai pe i o lo ia le committee nga lu el malo vai nga lu na ia mautinoa le leile fatinoa ia mafina fo le malo i si fo i fa manianga wala vale le tiro ia toi fo le nga tai fale o le tu malo tu langa sai e momu Le minista o tupe, le fionsi pa le mia mulipola ana losa ale molio. Mai le 5 sala watinano fotane ilo tatu tunu. O fa mawina le fa awa wala to pisinisi. E silia le tolu se fulu no fotane lala le fio anga fasta uta. Ua manui ai nei, ofisa maainga ai opitonu ulalatane. Ile ofisa o leo ya pia. So o male fale luto manga moe popua ngatia. O ina tonu lava olo folai olo ano fotane mai fasta uta. Ma moli mawina ele tina ya milo vale finau. O taula mua le tufa ato fa monianga nei o ala tau lava longa osi. Ma la watu ia pia e fata wai. Ele ngata o tau ma favela mole au fai ngaluenga. Ai o tau ma famata ma fuala au fai sua lo folai. O fai o ta amua ta mata o ti polo maisi. Beitai o totono le fale. O lo tau pe ai mea tau 5 Samoa. Ie elei ie Samoa. Ato lau fala maisi o lo mo fa oso o mea lofa ai o tapenanga moni fono tanga. O tupe mawal vaenga no fotane lea e ave uma ile fale e tapena ai mea fai o latu ainga.
O stasi leo awala wa whaatupui nai le sa olotonga o le nufutane. Mai sa wanga ai olona ia fo isao i lona to alua. I le atina ino le ainga e pei ona whaamalo si au le pristene. Le sunga sili niu leina jang e tā ua le whaawa waipea. Ona tupu o loa e whaata watu i a tā o fia i fo i le sa waino le tina. E le tama ona ole le tangolima. O tala na yo VAIFANUA. Lau Samoa Entertainment TV mai e pia. Manuia tau mga tol na ya saluhu.